Kajan gwasame banarodan palpin ka liangtin kontin badnong ya gwasame ne lartin kon lat karodian ano te kitong wana long ti goro de kon keling ken top stories ke top news and kon no gwasame lut karodian ko de keling bana rach te ke juth cha gor gwasame ken kon dong ba nywa ye kel ano bana mandan en chalat netin kontin chunkel ke kuma kirma yadi te ban jelin gwasmane agata dan en arkija gwa chana lerniam chana jameling bo gwasmane chi kondi ala ngajen o chi kirma yadi te nyade no che ja kwan lo je ramadan la kwere tema la presidential envoy gojen cha kwanya la kwer kim yadi te kwanya amene garde ko ken che la posin to gol ko ken ban men yam goro de yana ngai gwasam ta danan sha du cha ja kwa ngaje kan ta danan shi wuda me menen kontur da men kel kana dut no charai keje no te ka jo mu chalat shala ten we ka ten dio ye chir mi jen shure te ka jo mu chalat gwasam me gor no ba rai ke ye ka pida honorable aten we ka ten sha ta danan sha kwa adut selpa kim yadit ya jalat jene ben the arrival of Wun Weng Jani the arrival of Dudi Jani the arrival of Unweng. Unweng malode ni riet jane ke dinka mulone owner of the cow. You know, take a job jikan lat gwas me dong de gwadi na kula ling. Kene na do badan sha adu cha ko ngaje kene mo gwalong ko Ramadan en la gwano hok e ko ben. No ngi na ka ta culture ka jani cause Chalaro the arrival of Dut again the arrival of Wunweng. Wunweng Weng kone kohok no Chagula do malude run and Wunweng Ludeni the arrival of the owner of the cow. Lo she can yam she can repair ko jan gwan ok kadobadan and cha quain keje. And catch a jang tung one jikala no chokugwa lunko charger quain jaram down loro the position mo and over gwan bejagang. Ibe de kel ka gwan kirma yadit jen sha kule nyok mulat ke jema gwata me honorable aten wega aten chela de wone ne former press secretary in the office of the president honorable aten wega aten described the appointment of honorable adut selva kirma yadit at the arrival of Wunweng. The arrival of Wunweng literally mean it is a jang or dinka word for the owner of the cow. Ke jom la kana la no ito la ke no ne en Ramadan la gwan hok wa gwan hok e Ramadan la lot ke lung so chikan la no en nyama chala du de ne kare jen Ramadan en ba kamok Ramadan en loro de ko ba de chole owner of the cow so chikan jo me chikan lat no mede ko no ngodi nyama chala du nin tama chi jang di alikan no longa ken shoko gwa but katanat no nerin kon chit ka kon donji kon de lar no men cha kwan kwin cha kwanye cha kwan ka corruption ki nepotism o tera mo de kwan ne nyaade be je kwanya la kwer no mo dio je che le kon e kon chal nuare akona logo long no de ran de gat ke de ka kwanya be le la kwar shit milet kin me yadi de men o che nyeka ki gade ko ken che ka kwan ka kwar tema che tnen ni na mo no gwa de men tangan ke kwadi ni na tangan ke ambassadori ram ke le de kel Canadian point en kir me yadit no ti dialte ni ka gad ken kir ken gad in kontin tere wike so Sudan ka de tan ta sheng ta de ne rar e western world jen gwal dan let ke tene lo ko kwar dit ken dial no de kon guje no kir me yadit lele ngu e michal ke nepotism chajalat nepotism nyo da no jin ashi wadu shi jalat che moy ka gwat no njo dan chalat chalu ne tungwan ka ta dan en right mo che jalat keja ler dien dong gor no be nyo ye kel gwasa me ri ga dan tituok no kam kume spele ai o kene kume dunkir me yadit no de kon te ke mi jidin me de kon len gwasa me te ga jom chalat go lien ka kon dial ko de ran der palpinge lien de ka do dan en cha jom mo cha jalat keja report be kwene be kanetin kontin la kum kim yadit
ti ke jom ti kan lat gwasame e kan sha gwade dane sha kep kuma spela yo kan shi kan nyok mulo kan jok no ngai kon ne cha la su cha ja kef kan na chal ke libogo sha kep ne kuma Dr. Riek Machar la kuma spela yo gwade dane shi ko matin kanas so report ban lingwas me ban ling ni report ana chala de Canadian content chunkel Canadian content tin chunkel ke SSPDF so mi dong shi to kan manan chikana gorden gor jeno biling ko war ga ma gor kan ka shanka jandang ro ka pa badak ron kidu dang ro jandang ro de dich wad mi chikala no chiken kume SPLA yo ken nas chiken gote konde chiken gamach chiken ka recover shi me ngai kona ne gwade da ne paiwa ta gwada to gan dial chaga nang kume Dr. Yang Machar ngai kona me da na choda lat no ngai kon dial tuok so chan jelinkel kenyam gwadmani some development comes after the Sudan People Liberation Army opposition and the National Salvation Front issued a joint statement last week claiming to have captured the two strategic areas in coordinated operation. Mailing kon me shanga me shalad no shikume SPLA yo chicken kume SSPDF chicken ka yo gwan me mo shalad no chine dang wal baro diga liut ne dang wero ka ji kume SSPDF ne kiir ne dang di Canadian kon til la kume SPLA yo ka jowe dan shalad medan antem ka joma shalad gwasa me SSPDF so Sudan People Defense Forces igala do ne kenne tine ke report no shine gote konte chanang kume SPLA yo kana na sine ka restore nyok antem tine ka control libogo kadine ka lasu payam no ka ye river county ka kor gwade da ne korea to goje ki last week antem government of Central Equatorial State isha gwada to chicken nyok meken ka kume SPLA yo. The development come after the Sudan People Liberation Army in opposition and the National Salvation Front issued a joint statement last week claiming to have captured the two strategic areas in coordinated operation. Kajomi kala la jome lat kene ke Tuesday by the way lat kene ke Tuesday and okay nishi ken kuma SPLA yo chicken jo ken kuma nas no gwada dan and shal ke ye lo chicken gote kone ya keb kuma SPLA yo ken chicken nyom keb ken na me report mi cha to baram dana la kuer Central Equatorial State report monetop kan ke Tuesday ne de kondila security committee chikan jomo chikan to bonono e chagola de wona the Central Equatorial State acting Minister of Information and Communication won Michel ke Jacob Aligo Lolado Janisha dismissed the opposition claim insisting that government forces are repelled the attack and maintain their position no jan me chala da kuma SPLA ayo jan che tok ala position tele position mi chana kuma SPLA yo do bada na chelat keje kon cha position mo cha je ke tama no shi ne ga nyok mulu ne ga jok ka changol bakel ka pai production nga je no shi joint force shi rodian mat kuma SPLA yo kene kuma nas no shi kan gwada dan ente netin kon tele ji SSPDF tigetin dan wana mo chu kor mo chu to ka cha SSPDF chu joj the minister chekularo nene ajenen fighting chenetin wan chega joje lungtila civilian ka janare ya kodor no lo resident ke de konten wenamo wachi ge jenje no ka kamne ki goda konde rande tik dero gwatin SSPDF remain in control of both town ka jodan chelat lo shi kan shi kan goda ray gan ka kap antamate ne kuma SSPDF tin ka jodan en chelat gwasmene adio Japan chana jelinga no te ka korm chetuok kie che kona linga no te mi chetuok don kwa lure kie gwasadian badwa some kilometer away ka ngade ka juba ka sho ala do shama shakaleng wan mo shi kore tuok ten mo kore la jeno ken gwada kon tuoken tin tamo wala ngu chala ngach ban men tin jene netin kon te ka control right now chala ngaje no ka ngane ko ngode ken kume SPLA yo ken statement ken release what they done and shike statement jike release and no taken ka control ka kan those two payam but atema chikan la no mo ken shi talk so misha ala no mo but no korngo the tenche mangai kon Aligo also pointed to the other pressing security and humanitarian issues in the state, noting that incursion by the Uganda People Defense Forces UPDF into Kajekeje County last month displaced approximately 16,000 people who are now sheltering in 6 locations across the country. Jo chalat gwasme jerman dodian lari kantama
ta da na ci je Uganda shi kan na cikin ga joy ka je ka je keji kane te kon kan ga joy ka ne de shop ke kin dan wal bakel lo tama ne reto awaken cha ci ga jien re wich no ci ga ru ne gorgot mo de ga tin ko china ci ga dwal 16,000 people kane de ngwalum by the way micha ya displaced ko kwikur and then by ye jo dor ci mandana gor kire wana me ci chong ba ka jodan ci kana lat. The minister further raised concern over the renewed activity by all-out group in Morobo County and highlight rising cases of land grabbing and other crime in Juba. Reaffirming the government stance, he say the State Security Committee chaired by Governor Rabi Mujung Emmanuel had directed security organ to prioritize civilian protection, enforce the rule of law, and work toward restoring lasting stability in the state. Yo Lincoln Mugwasa me Gwadan Ken Gija no bikan mal bikan no kaja kan jo kan ne kon la kumes fela yo tite ga Morobo ka ta dan an chala dan wo te ke tilat kan ga bane de te ka olat group ka tin chal ka UPA la olat group ne kon ya bayrar dan te ga some activities ne tilat kan kare which in winami chikana kule jogo no tilat yen ka shiga go so de ko kule jogo no na ala kum kem yadi dan tama chaja gol lo chaja gol jitara dialan kontin logon wo de tere kuma ka ko ngai kono no kir ne gwaze da ne sha power she je je chele goro tera mu de jegwal right now shirega wo sha power and when mo she consolidate wana ka ler Dr. Machar ngo de reti jen sida ngai kono Dr. Machar ne dial go kene wangde go kene bandarar ne dial agenda lat kentama throughout the world ko reng Machar alo ngeja Riek Machar mo ajalo nyandan be mal be bere wich ka Sudan. Keeping Dr. Riek Machar under house arrest is a violation of the 2018 peace agreement. And again, gorga jeno be wich be nyolo kor nyoka cha gor mchit kana mo. Cha gor no te wich medele o kor kiete de dele nyenya nyok. Batikir me yadi chem shere mo che leslet. No cha kula do nene. Ta Dr. Riek Machar ete jen ka jen gwasa me is unacceptable. Ga and ode Dr. Machar ngorete jen ka gori jen ode maldar berewi ka Sudan wada mo kir den kir busy ya goro no dong te mal mo deben so no mo ke liu cha lu ka netin kontin te malte pinjen wi mon ti ne de kontin la peace monitoring body ne de kontin la peace monitoring body ke ne de kon shun kel ke kir mi ya dire wi ke Juba ngai kon diale ka kor gwaze paiwo cha ka joga ji wana no men la diana she chong odi yen ke yene ko te ka power ko yen mal yen no but log yen ode yen mal mo de yen laslet mo jage ko yen sharon ko de yen mal de yen lat jogo ne ko la peace monitoring body ko me da ne pa ji Africa Union pa ga ben chicken ji Africa Union chicken ge jur ko ji Africa Union chicken bill right ke ta dan shuina ka jen en mass displacement to ga tamre ka Sudan ngai ke je ne dial including ne ko ti ga kir mi yadit no man let kira she chong so de kon dial del te ka ngaiten Dr. Machar lo nya dana de lo nya shire melin kona ate titka kir mi yadi la tok eno ba je lo kano bi malbe ben e kir bi luang tenone jen mi shagul ne tamano te kuma Dr. Riek Machar ne gatin konin te dor gwadamo jen wo kan bu gorien gang amene mi cha Dr. Machar cha je kolin ko me kan Dr. Machar lo tele do mi bi mal ba won yam ke je so jen do badan en ngok gwaiken ke je tel mu lo rode en tamare wi ka Sudan ko kir che dial che ka brode so de kon jom chede me de kon link ka do badan dong dara to ka je no ate kon ka another pressing issue mugor kon de kon lingwas me nana ka tin kon lat ka din ke kuma ban lingwas me e ku wona dangro de shi ona no ken de ken kon ka miet ki karyang ka chwat gor je no de tour de je nyaa yekel but unfortunately no chana be nyaa yekel ko tour mi bej no chala wore ne too much milk and alive a man during fattening season in quite a yoke. La matchang medit ko ran chamat ke chag de ko lar kan wala ko na lar no cheret. Lakin no taken ka competition. Competition take we jan man chala quite a yoke. Quite a yoke no. Quite a yoke mayol aker gatut commercial manyel deng. Kana alwel deng bil wajen ci yede ci jien ke changa jan dangro aka pay ba de ron kina dangro jan dangro rawide diech wa men naga wa kujejde
ko jena wa cha ma da lung ka chak ke de ko la ro cha ru da lung chak ka tung Nuer men gwa yen cha ru ka chak ke traditional fattening la ka na kong ka duk ai kon mi na kong ka duk bi jej ba barar den wa jide ngwa mi di de lungo na gujen ture te gwa da mu chen de go de nya ye kel kos dong cha ja de no ka YouTube mi pej bo so jide mi di de lungo and then cha wona ko berat ko laro shariat no ko lar ke je no je take some complication je to rede no chat beje gwada dana konga tin katal kam chala yok katal kam en gwada dana sigari yor yalakatin no ajen gwada dan we garam we je daitin ka dai je che nyen dangro ko pa bade ron kidin dangro je dangro de and this annual event malalat ke nerun ko la na the nyur gwa kel ka toch no bi participate in it in kon kule kong bi ko ngamacha ki kerochak waramadan en shi dit ke shi tek chaponen no chabarar ke jere che tiang ka chak and you know so ngai kon dia la to so jaram dan la kwan ke no mishi jin overweight ba ji kwan jaram mon bi jin bayu nok no ka en pride mo ko competition te mo kam ko so le karian na galong ka ta dan dong de ken jaj de de ken kambar ke je ka jom chalat gwaseme one traditional law me wate tenen wo bran be dok ke brother dok no dundo en garame wa chi matyo dirlong che shin ke ken jire ke liu che ko yar so then from there immediately show rat so do kono chola re anajan en wujanga mone so na me mi che tuok de kono ngai ne ka yang mi che mit ka bel by the way ka bel de don kana mo da gwa amala tuok la rede ana mi che jide sha gorlo che jide la de ko la da tiene jok so mi ra tien jok yo bara nyok mu lu jaro ten de ko no mi che no de la chal ge jide che gor ko chen che mi de long che deret den ba ken che beret so wude me mlat kon mentame jen che ret ka chak no ka ci yede che chujen ci man ci karaj mo ci kan lat bi je mi de am gor je tour de yaten no bi gor no bi share ni mi so man gor kono gwasa me ta dana de na de ko nyam ke jere wicha ka so Sudan ke Rwanda ko kene kono gor kon ke so ne siang kono rai ke kwi Dr. Riek Machar no Riek Machar jaram dan be mal bi no bate ne te kwaje impose ne ti lokaje ne ti nyer ke je ne ti chaje gor no der te kwara ke der kwada je jek watam ne je tok but in fact mo rai kon ko tok de la tok yes she can edit it but Kiir is not ready je ngai kono Kiir she ready kira jem nen yana mentama daga so Sudan no she gorno te kamal me deben so mi shit kan me mi je shi mogwa do ko kuje mo de konte diala konto de kon kan haj Dr. Riek Machar is the only person jimala kona linga no bi mal beje no amu e kan cha je linga lo bina we ka jen do badanu na ka je yo de jen hotel mal mi bi bere we ko ngore we ka so Sudan mo go de ne dial de ko concern lonko de kan mal de kan advocate Riek Machar wo de ka ku me shi jala solution no solution de nu baja konwen and then benedi kon la jikware no be ko convince ko chicken kori kan better so right now right kon ko kwide me do bda de na de ko nyam ko jere wi ka so Sudan ci de ngai kon no tidial wo ke jega lon ka jen gwaseme but tiga de dial wo jega o bu kon dial bu kon te ka ngai ko tin kon lat ko rodien eti bej et goro de ling ki de ngach kon kirm yadin mi che fele la to lo che mal che goro no benung de me kwanya ne nyaade men tama jaram dan en dong tere kwarka so nyu de jen wode shikir mi yadi cheron ko der wo ne jen menen yen tama kibe Dr. Machar kibe jakaste jen che gorno der jelon no ki che gorno dong de yang Machar der brar ko der mal der jakule implement so na me Riek mi di me la da point de kirmi yadit another top news and dong de nyox ye kel gwathe me me de dien me de konaling no ban right ke la dien lerame bukone jek ta dan an wu ngwane ke je no chana je lingwa mene jo ban lingwa me no ka je lerame rama nen jena mene name Juba City atera mala fo me Juba City me Lieutenant General Samir Kamis chala do jen cheliu re wiche ka Juba according to Governor Kamis wajen cheliu no ke changa diok ka jok ala changa ndangro ka pa wade ron kin ndangro jan ndangro de dich re wich ka sa Sudan no wa men naga wa kana kon ngach no shi majung che jalat wa jen liade wa ken bejelung
Kanatin Kontila G. Kotoria, Wineka South Sudan Kelio. The governor of Central Equatorial State, Rabi Majung Emmanuel, has announced the passing of Lieutenant General Samir Kamis, the former mayor of Juba City Council, describing him as a patriotic leader who dedicated his life to public service. Muguye diala kona ti ngai kona la ne ti dit che gwadin che to ke wuke wonyam. So Michigan na me de kona jigano di ala jisa Sudan ki diene we can no tam dien che ben. So men no can push alo they can wait South Sudan they can jaga gwadere gwalung then no can no they can go region or they can wait they can and tama mi tam ran ba we bijien na bran beliu ki bran batekariak no kan do kan ko de we de kare ala ka dara gwalong so and governor ki former governor former mayor which ke Juba no kaji Kotoria waliade nyud na do de na de kan le longo do bran de mal der ben ke jere we ka South Sudan especially the kon la dit kenetin kon shidit go mo na wote no because am no rodi en penchi kana gor no dong bikan mal bikan no ke because South Sudan bikan lat bika liure kware ten kon tigeten akan kan ten kon let ken akan kanalat to jolin kon me wodi murai kon ko de na de kan tega mal ke de mal darben ati dialati gwege jen wo michiran miche gwadir ke te cheben then chi bulangang na kore bungang no de mal darben anyok bo di ne ko kem de kam chance dong de kan lat mo de kan lat ke je so kerimak en chalat gwaseme atada dong de na rugi kijen wo shi dien sigidit de kan char do dan and de na de ko nyam ke je ko dong de kan goro jen wo bikan power na bikan rom karodian so na me che chong katel do mo ga ma dong da na nang tin ka jo dan en tuo ke je lere me agenda en gor no de nywa ya kel en ban nyo je lere dien shu je puru jeno jin bi Nuer online tv channel bi njo anas ko ken anda manduni chen kon nyak wala isang yang dangro kel ka pay badak ron kin dangro uri jan dangro uri dech biata kamal bye bye.